Pozdrav ljudi, bio je ovo još jedan ima muda za to bit video. Drago nam je što ste sudjelovali, što ste poslali svoje video snimke. Nadam se da vas nismo razočarali i da je dobar klip. Ako niste pogledali prošli video Ederlezi, pogledajte ga sada. Hvala svima što pratite Dobre ideje. Palac gore, šeraj, lajkaj, komentiraj i vidimo se u sljedećem videu. I pretplati se naravno.